هرمین پاراسنا مدیا یان هرمین پاراسنا میثاق ملی دیگدان خوزای نافچه سنوری هرم کردستانی و برینا دارین وان نافچهان و پکی که پیشنها به هرم پاراسنا مدیا دادن ناساندن او دما چند روزانه بوی مجرا حلی گرم دو سوسیال مدیا باشور کردستانی ده دیمن قامیون بارگیری جدارین بری دیمن قامیون تجی مروفین کرد لسر دمار رژیم بعثا جنابچوی لیبیا مروف دینه دمار لنابچه جدایین کردستان باشور بر بیابان عرعرو نگرت سلمان لباشور عراق دبرن دا قوام بساخی بکن دقابران ده اف دیمنه دلی هر کردکی دشاوتینه هر کردکی هنکی مجیکی وی هبه وی بوان دیمنان پر حرس ببه لگلو چما اف یک بسر باشور هات چما ترکیه نها وکی بشک جخاکا خو لوان نافچیان دنیره و چما لهنگین میتولوژیک یین کوبو پارادیگمای آپو تبدگرن نخویانه جخو نجاره که به هزاران جاران گوتی ام باشور لترکیه بکن ویتنام وان لهنگین سخته نبتنی باشور جدجمن را نکر ویتنام بلکه وقت باشور جلسر سینیه که جزیرین درستگیری پیشکش دولت تک بکنو سوزا سروکی وان دی امرالیه ده به دولت دای آنکو کارکرین جبوی میثاق ملی بجهدینن هرمین دار لیتین برین او دما 3 سالانه دست پککی ده پیش چند روزان پشتی که هند برپرسین باشور کردستانی بحث برین و تالان کرنا دارین نافچه سنوری باشور کردستانی کری و راگهاندی دولت ترک خوزایا باشور تک دو دارین تمنی وان دیگهجن 100 سالانجی دبرو دشین ترکیه و لبازاران دفروشه و پشرا یک جه پارلمانترین باشور کردستانی هنک وینین وان دیمنان ده حساب خوی فیسبوک دا پار وکره جنوی با پارتیا کارکرین کردستانی بحث بی مجاری کرد جنوی همه مدیای خو به تایبتی سوسیال مدیای خو لباشور کردستانی لدوج حکومت و پارلمان و پدکی سفربر کرنو و صدا خویا کرن و اویک به اریکرن حکومت و پدکی تی کرنو به دولت ترکیه را لحب کریه وان دارا ببرنو ببن ترکیه لی راستی تشکیدنه اف نافچه 3 سالن دبن دستهلات حکومت هرم کردستانی ده نبونه 3 سالن پکی نهشتیه یک پیشمرگه یک شینیو یک کسی باشور به کبابان نافچهان پکی که نبتنه اف نافچه دا گر کربون بلکو ناوین وان نافچهان جی گوهارینو ناوی وان نافچهان به نافچهان پاراسنا مدیا و نافچهان آزادگیری دیار کرن تو کردکی جی پکی را نگو گلو اب نافچه و جی که رزگار کرنه اب نافچه بشکی جی خاکا باشور و دبی لجیر دستالات حکومت دبه و شینین وان نافچهان بکارن لور بشغلنو و رز و بستانین خواه شین بکن تشتاج همویان عجیبتر اوه و پکی جبیلی کو کاریه هن نافچهین باشور کردستانی دا بر بکه و هن نافچهین دنجی بده دست دولت ترکیه و به مدیای خود کاریه مجیکی هند کردین باشور جی دا بر بکه و وکی او دخوازه وان آراسته بکه پکی به مدیای خود نهاد کاره هر دروکی براسی و هر راستی که جی بدرو به گل باشور بده نشاندان جبخت رشیا کردان جی او مدیای باشور جکون ندبن باندورا پکی دابو نها کتیه جیر باندورا پکی و تشتاقو پکی دخوازه رواج دکه او یک چه بزانین چه جی بزانین لی راستی که پرتحله پکی که نها همو گرسای خود سفربر کریو دخوازه وسا نشان بده و انفال خوزای کردستانی جلاوازی حکومت هرم کردستانیه دمکی دا و تو جهه که جوان جهین دار لیتین برین ندبن دستالات حکومت باشور بونه یون خودین وان ناچین باش بیم دکنو اف یک بچاوی سری خودیتیه به تایبتی یون کل نیزی هرمین پاراسنا مدیا دجین به یکی باش دزانن گلو چما دماشینیون گوند سینوری جبوی ساقبر کرنا رزین خودچین وان نافچیان پککی آستنگی جبوی وان چیده کرن چما دمال زوستانی گوندیان دخواست داران ببرن پککی ری نداو دگو وی خوزای کردستانی تیک بچه امری نادن هون داران ببرن چما حکومت هرمی غازی بو ناده لی ترکیه ابدما سال که داران دبرو دبا باکور کردستانی ترکیه لی دنگ پکی که تنبو هیا کو بر پرسین باشور اف مجار بحث کری گلو برابه کی پکی که لکوبو جخوا پکی که دگو ام سرفراز بونو ملشکرین ترکیه شکاندیو من نهشتی 1 متر پیش داورن دست بردن آخا باشور کردستانی و برینا دارین وی بلیسوکین پکی نائب شارتن یین کو هنکی مجیکی وان هبجی بلیسوکین پکی سیاسی وکی پاروکرنا وینه که قدیم یه پارلمانتری که هادپی رو بروی عسکره کی ترک دبه نائب خاپاندن پکی که روز ناچه کن نبیجه ملشکری ترکیه تک شکاندیه گیریلاین آزادیا کردستانی هر دریج دجمن راکیریه دوجه امی باشور جی ترکیه را بکن ویتنام
لی برواجی نه بتنی PKK نکاری لشکری ترکیه تک بشکنه بلکو او نافچه همو رادست ترکیه کرنه و لشوینا لسر سینور شهر ترکیه بکه حاتیه و شهر خوا آنیه لدرگه هم باجر هم باشورده ریگیری کرن لبرینا دارین کردستانی نکاری پارلمنتری که هاده پیه او کاری وان کسانه kur roş haya evare bahsle lehengi u serfiraziye dikin li ew bixwe dişkeftên tarî de rihet razana û ciwanên Kurd berbimirinê ve pal didin. Rêgirîkirin li birîna darên başûr karê Cemîl Bayê, Murat Karayilan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Besê Hozat û rêveberên din yên PKK'ye ku ji bilî axaftinên ji xwe mezintir ji bilî durustkirina kaosê û paldana ciwanên Kurd ji bo mirinê tu karekî dî nizanin û dişkeftên asê yên Kurdistanê de bi hiştek ji xwe raçêkiriye. Tu partiyekî Kurdî wekî PKK nikare bi peyva bilêze û Kurdan bixapîne. Di demekê de ku li her derê şikestiye, her der teslîmî Tirkiyê kiriye û paşvekişiye lê di medyaya xwe de kariye xwe bi serfiraz bide nîşandan û kariye vê yekê ji bi Kurdan bi giştî û alîgirên xwe yên başûr bi taybetî bide qebûlkirin. Çima PKK mayîn li jêr kamyonên ji daran barkirî neçandin. Wekî çawa li ser riya pêşmergeyan diçandin. Divê her Kurdek wan pirsan ji xwe bike û bi wijdan bersiva xwe bide. Gelo PKK ku dikare li ser riya di navbera Şeradizê û Duhokê de mayînan ji bo leşkerên Tirkiye dane. PKK ku dikare li navçeyên Sinûrî mayînan li ber welatî û hêzên leşkeriyên Tirkiye dane. Çima carek bi tenê jî nikarî mayînekê li ser riya kamyonên barkirî ji darên Kurdistanê dane. Gelo PKK'ya ku dikare li başûr bi serbestî êrişî leşkerên Tirkiye bike, bi serbestî her welatiyekî başûr bigire û birevîne çiya qey nikare ajovanekî wan kamyonan jî bigire û wan birevîne çiya û da ku kes cüret neke wî karî bike. PKK'ya ku li Bakur hemû karsaz û bazirganên Kurd xesandine û tehdîdên kuştinê li wan kirine û ger bacê nedin partiyê wê ew werin kuştin. Qey nikare ajovan û xwediyên vê şîrketa daran dibire tehdîd bike da ku wî karî nekin. Bi rastî çima PKK dikare her Kurdekî belengaz tehdîd bike û astanga jî her karsaz û bazirganekî Kurd ra durust bike lê nikare astangan ji vê şîrketa Tirkiye ra durust bike. Bi kurtasî yê ku hinekî mejîkî we hebe ew bi xwe dikare vê hêsanî bersiva xwe bide. General Murat ji kerema xwe ji bo me carekê din bi înfografîkê zelal bike. Çima gerîlayên Azadiya Kurdistanê rê li ber talankirina xwezaya başûr nagirin. Li dawiyê embang li General Murat Karayilan dikin. Ji kerema xwe bila kerem bike û çawa beriya niha bi înfografîkê li ser nexşeya şîroveya şer dikir û ew cihê nîşan didan ku bi gotina wî gerîlayên Azadiya Kurdistanê li vir şer dikin û rê li leşkerê Tirk digirin bila wisa jî bi înfografîkê li ser nexşeyê ji gelê Kurd ra zelal bike ev darane li kîjan navçeyê tên birîn û çima heya niha PKK tu êrêşek nekiriye ser şîrketa birîna daran û çima ew qas bi hêsanî xwezaya Kurdistanê tê talankirin û enfalkirin. Em li benda bersiva General Murat Karayilanın.